Ozoniranje. Predstavnici Transparentnost Srbija su na konferenciji za novinare 14. marta ove godine pod naslovom Monitoring izbora 2022 prvi nalazi govorili o dosadašnjem obimu funkcionerske kampanje, finansiranju kampanje i odgovorima Agencije za borbu protiv korupcije na prijave o kršenju zakona. Govorili su Nemanja Nenadić i Zlatko Minić, to je ujedno i tema i sadržaj emisije Sve je naše vaše Radija Peščanik, autorke novinarke Svetlane Lukić koju Ozoniranje prenosi. Ukupan broj promotivnih aktivnosti za 26 funkcionera iz uzorka bio je u ovom periodu za 58% veći nego u istom periodu pre godinu dana kada nije bilo izbora. Karakteristika ove funkcionerske kampanje jeste da imamo određen broj izuzetno aktivnih funkcionera koji imaju ogroman broj promotivnih aktivnosti i imamo njih desetak koji gotovo da ih uopšte nemaju, isključivo su posvećeni stranačkim aktivnostima. I kada posmatramo tih 10 najaktivnijih funkcionera, broj promotivnih aktivnosti je više nego udvostručen. Veći je za 118% nego pre godinu dana kada je to bilo nešto redovno i znači time se praktično negiraju one njihove izjave da to što rade nije funkcionerska kampanja, da je to njihovo redovno delovanje. Nije redovno jer pre godinu dana očito nije bilo toliko intenzivno. Kao i u nekoliko prethodnih izbornih ciklusa, ponovo je najagilniji Goran Vesić, on je za ovih 26 dana imao 32 promotivne aktivnosti, to je dvostruko više nego pre godinu dana. Goran Vesić i još nekoliko funkcionera su karakteristični po tome što zaista i u ovim vanizbornim periodima imaju jako puno promotivnih aktivnosti. Vanja Udovičić je u ovom periodu imao 28 promotivnih aktivnosti, ali ono što je zanimljivo da on ima do sada nezabeležen rast u odnosu na uporedni neizborni period, s obzirom da je tada imao samo jednu takvu akciju, to je znači skok od 2700%. Udovičić je, naime, ajde da objasnim i šta se to desilo, obilazio škole i sportske klubove po Srbiji i poklanjao sportske rekvizite, što je za nas promotivna aktivnost, ali zanimljivo je da je u izveštajima na sajtu Ministarstva omladine i sporta to nazivano redovnim posetama lokalnim samoupravama, sportskim organizacijama i školama. I zaista Udovičić je takve posete imao i ovih prethodnih godinu dana, ali na primjer u 9 meseci pre izborne kampanje imao je 8 poseta, a u mesec dana kampanje 28. I ono još jedna stvar koja je karakteristična i u ovoj kampanji imali smo kombinovanje funkcionerske kampanje, odnosno promotivnih aktivnosti i stranačkih aktivnosti, što znači da državni funkcioner u nekom mestu se pojavi u tom kapacitetu da predstavlja državu na nekoj promotivnoj aktivnosti, a potom se u tom istom i u okolnim mestima organizuju stranački mitinzi. To je karakteristično posebno za predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. On je u ovih 26 dana imao 11 promotivnih aktivnosti, otvaranje objekata ili polaganje kamenja temeljaca, a od toga samo u prošloj nedelji 6. I svaki put je posle tih promotivnih aktivnosti u tom mestu i u nekoliko okolnih mesta imao stranačke skupove. I kao što je poznato generalno iz svakodnevnih nastupa, svi učesnici kampanje i funkcionerske i stranačke hvale Aleksandra Vučića. To smo viđali i u nekim izbornim ciklusama kada on nije bio kandidat, kada nije bilo predsjedničkih izbora, i tu imamo neke zaista onako simpatične ili da kažem neverovatne primere da se Vučića uspeva umetnuti, na primjer u priču o poštanskim markama povodom 65. godišnjice diplomatskih odnosa Maroka i Srbije, odnosno valjda Jugoslavije, pa smo čuli poređenje sa Milošem Obrenovićem, neki su srećni jer će se pominjati da su živeli u eri Vučića, a po meni do sada najveći domen u ovoj sportskoj disciplini je ostvario Aleksandar Vulin, Kobe II, koji je otvarajući takmičenje na jednom šahovskom turniru doslovno rekao: turnir je organizovan uz najviši nivo bezbednosti,
a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odličan šahista, ko ne veruje neka proba da ga pobedi. Ozoniranje. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, then beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere high. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ozoniranje. Slušate Ozoniranje i emisiju Sve je naše vaše, Radija Peščanika, autorke novinarke Svetlane Lukić, koja sadrži delove konferencije za novinare pod naslovom Monitoring izbora 2022, prvi nalazi, predstavnika Transparentnost Srbija, na kojoj su 14. marta ove godine govorili Nemanja Nenadić i Zlatko Minić. Znamo iz prethodnih izbornih kampanja da najveći deo svega onoga što stranke koriste da bi nas uverile da treba upravo njima da damo podršku na izborima, potiče od građana Srbije, od poreskih obveznika i da drugim rečima sami plaćamo da bi nas neko ubedio da treba da glasamo za njega. Podsjećam da je tema funkcionerske kampanje i one teme koje su sa njom povezane bila predmet razgovora i u onim dijalozima koje su prethodili izborima 2020. godine i u dijalozima koji su provođeni pre izbora 2022. godine, da je bilo zahteva da se unaprede propisi, ali da su te promene u propisima minimalne i sa efektom kao gotovo nepostojeći.
Ono što je bila najkrupnija zakonska promjena je promjena u odredbi člana 50 Zakona o sprečavanju korupcije, gde je po prvi put u stvari uvedena obaveza koja se odnosi i na ovu izbornu kampanju i odnosit će se na sve buduće, ali će važiti naravno i za period van izbornih kampanja, da osoba koja obavlja funkciju predsjednika Republike mora da nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li nastupa u tom svojstvu ili nastupa u svojstvu političkog lidera. Za sada nemamo neki primetan napredak i to je najočiglednije na jednom primjeru Twitter naloga Aleksandra Vučića, koji je označen i dalje kao da je Twitter nalog predsjednika Srbije i predsjednika Srpske napredne stranke. Dakle, već na samom nalogu vi vidite da su tu pomešane uloge i da taj problem nikako nije rešen. Mi smo se obraćali Agenciji za sprečavanje korupcije u vezi sa tim pitanjima, ali do sada nismo u ovim odgovorima koji su do sada stizali, nismo primetili da postoji spremnost da se ta stvar dovede do kraja i da se ove uloge razgraniče. Naprotiv, u odgovorima koje smo dobijali ukazuje se na to da se na tom nalogu prenose objave sa drugih medija i tome slično, dakle ne zalazi se u ono što mi mislimo da je suština ovog problema. Podsjećam na to da su promenjeni propisi i da je limitirana mogućnost medijima da 10 dana pre izbornog dana objavljuju pojedine informacije o funkcionerskoj kampanji, dakle o nekim pojavama o kojima je i Zlatko Minić pre mene pričao. Međutim, zakonodavac je propustio da uradi ono što je bilo jedino logično, da ograniči funkcionerima šta oni smeju da rade tokom izborne kampanje. Umjesto toga dobili smo ograničenje medijima šta oni smeju da prenose. Pa kao da to nije bilo dovoljno, nije obaveza uvedena za sve medije, već samo za neke, samo za elektronski. Pa se obaveza ne odnosi se na sve javne funkcionere, već samo na one koji su ujedno kandidati na izborima i povrh svega ta zabrana prenošenja vesti se ne odnosi na sve promotivne aktivnosti, već samo na neke tačno određene kao što su svečana otvaranja infrastrukturnih objekata i potpisivanja ugovora u vezi sa tim. Zabrana se ne odnosi na ceo period izborne kampanje, već samo na poslednjih 10 dana. Tako da, apsolutno nikakve promene u tom smislu ne očekujemo, osim što će možda pojedina svečana otvaranja biti organizovana, kao što se i organizuju već vidimo proteklih nedelja, biti organizovana pre nego što dođe tih 10 dana pred izbore. Kad je reč o prijavama koje smo upućivali u ovom periodu, pre svega Agenciji za sprečavanje korupcije, i podnosili smo prijave koje se odnose na moguće kršenje 2 zakona, zapravo čak 3 zakona. Nijedna od tih prijava za sada nije bila uspešna, iako mi duboko verujemo da su sve bile osnovane. Neki od primjera koje je Zlatko pomenuo odnose se na objavljivanje napisa na sajtovima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se ni na koji način ne odnose na poslove tih državnih organa, već su u pitanju očigledno izjave ministara kao političkih funkcionera u kojima oni govore negativno o predsjedničkim kandidatima iz opozicionih stranaka ili pak hvale svog predsjedničkog kandidata. Ova vrsta objava prema tumačenju agencije ne predstavlja zloupotrebu javnih resursa zarad finansiranja kampanje, jer, kako kažu oni, nije stranka ta koja je organizovala da se to objavi. Jedan slučaj je posebno upečatljiv, reč je o brošuri Dela govore, u kojoj se prikazuju razni uspesi postignuta uz pomoć, očigledno naravno, budžetskih sredstava, pošto je reč o nekim državnim projektima, i to se sve nalazi u jednoj stranačkoj brošuri koja
je objavljena za ove izbore. I sada, ono što nam je međutim posebno zaparalo oči je činjenica da je na početku te brošure objavljen tekst iza kojeg je potpisan Aleksandar Vučić kao predsjednik države. Agencija je zaključila da tu nema povrede zakona o finansiranju političkih aktivnosti, između ostalog zato što navedena fotografija nije nastala delovanjem stranke. U odgovoru je agencija citirala zakon o autorskim pravima da je fotografija duhovna tvorevina, pa onda ide dalje. Meni je to bilo onako krajnje simpatično, kakva snalažljivost da se opravda kršenje zakona. Ozoniranje. You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Ozoniranje.
O dosadašnjem obimu funkcionerske kampanje, finansiranju kampanje i odgovorima Agencije za borbu protiv korupcije na prijave o kršenju zakona na konferenciji za novinare 14. marta govorili su Nemanja Nenadić i Zlatko Minić, predstavnici Transparentnost Srbija. Autorka i novinarka Svetlana Lukić sažela ih je u emisiju Sve naše vaše Radija Peščanik koju prenosimo. Ja bih sada prešao na deo koji se tiče finansiranja kampanje i iz toga možete da vidite do čega dovode situacije kada se ove dve vrste izbora održavaju zajedno, u isto vreme, objedinjeno. Tada stranke koje po pravilu učestvuju i na jednoj i na drugoj vrsti izbora dobijaju praktično duplu finansijsku injekciju iz budžeta. Ako pogledate zvanične izveštaje o troškovima izborne kampanje, imate ih sve objavljene na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, vidjet ćete da stranke prikazuju kao da su utrošile sav taj novac koji je dobijen iz budžeta, pa često i nešto preko toga, iako u stvari troškovi kampanje nastaju pre nego što ti učesnici izbora i znaju koliko će novca dobiti, jer se najveći deo novca deli naknadno. Sada, nakon izmena zakona o finansiranju političkih aktivnosti, 60% novca se raspodeljuje na osnovu izbornog uspeha, a 40% svima unapred. I to nas dovodi sada do druge tabele koju hoću da podelim sa vama. Imamo ovu izbornu kampanju, ona će omogućiti daleko većem broju učesnika da dopru do birača. Jer, ako ništa drugo, čak i ako ne prikupe dinar jedan iz privatnih izbora, iz nekih priloga ili tome slično, prema našem proračunu, koji je zasnovan na aktuelnom broju proglašenih parlamentarnih izbornih lista i na pretpostavljenom broju predsjedničkih kandidata, dakle mi smo pretpostavili da ih može biti 8 na osnovu onih koji su do sada proglašeni i onih za koje se zna da su podneli svoje kandidature. Dakle, ako stvari ostanu ovakve kakve su sada, čak i ona stranka koja ne pređe cenzus, ali osvoji makar 1% glasova i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima, dobit će iz budžeta, imaće na raspolaganju oko 588.000 evra, što je sasvim solidna suma po našoj računici. Recimo, to je suma kakvi su u onim ranijim godinama trošile stranke srednjeg ranga, da kažemo 2012. i 2008. To su stranke poput, recimo, tadašnjeg DSS-a. Stranke koje pređu cenzus, prema ovoj našoj projekciji, znači minimalno pređu cenzus, osvoje 8 mandata, imaće 738.000 evra. Ona stranka koja bi osvojila čak 75 mesta, ako bude neka takva, dakle mi smo proračun radili na nekim rasponima, imaće oko 1.200.000 evra za vođenje kampanje, a ukoliko se dogodi da neka stranka nadmoćno pobedi i na predsjedničkim izborima u prvom krugu i da osvoji polovinu mandata, onda će dobiti iz budžeta čak 7,6 miliona evra. Dakle, reč je o ogromnom novcu, a sada da vidimo šta znamo o dosadašnjoj potrošnji. Dakle, mi imamo presek koji se odnosi na prve 3 nedelje kampanje. Dakle, kada se uzmu u obzir cenovnici na ovim nacionalnim televizijama, tu nisu uključene lokalne, naša je procena da je ukupna vrednost kampanje negde između 61 milion i 86 miliona dinara. Cijela ova suma odlazi samo na parlamentarnu izbornu listu SNS-a, odnosno kako se zvanično zove lista Aleksandar Vučić zajedno možemo sve. Zašto? Zato što kod drugih učesnika izbora ovaj vid promocije nije bio zapažen u prve 3 nedelje kampanje, ali se svakako može očekivati da će se uskoro početi i sa takvim vidom promocije, ako ne pre, a onda nakon što stigne ova prva tranša iz budžeta. Završit ću ovu priču o finansiranju tako što ću reći nešto o drugom vidu oglašavanja. Reč je o oglašavanju putem društvenih mreža. Oglašavanje putem društvenih mreža i u svetu, a i u Srbiji ima sve veći značaj. Ono što treba napomenuti jeste da je Facebook kampanja počela pre
raspisivanja izbora. I tu dolazimo do jednog pravno spornog momenta. Naime, kada je reč o elektronskim medijima, televizijama i radiostanicama, tu zakon jasno kaže da se ne može vršiti takvo političko oglašavanje van izborne kampanje. To je od uvek bilo jedno pravilo koje je poštovano. Međutim, kada je reč o oglašavanju na društvenim mrežama, takva jedna zabrana, takvo ograničenje ne postoji. I veliko će se pitanje postaviti jednog dana kada budu podneti izveštaji, hoćemo li mi imati potpunu sliku. Po mom mišljenju nećemo, jer stranke koje su se oglašavale na ovaj način pre izbora, one sve i da hoće, ne smeju to da prijave, taj trošak da prijave u izveštaju o troškovima izborne kampanje koji se podnosi agenciji i potom objavljuje javno. Dakle, mogu te troškove da knjiže jedino u okviru svojih takozvanih troškova redovnog rada, a očigledno je s druge strane da nije reč ni o kakvom redovnom radu, već o kampanji. Skrenuo bih takođe pažnju na nešto što je vrlo bitno za kontrolu, gde su oglašavanje vršili ne politički subjekti, već neki subjekti koje, da li su to pojedinci, da li su neke organizacije, nama nisu bile poznate od ranije, ali je sasvim očigledno da su vršile promociju u korist vladajuće stranke ili na štetu opozicionih kandidata. Imamo nekoliko njih nabrojano i u materijalu, čini mi se, Pristojna Srbija, Volimo srpsku opoziciju, dakle takve neki nalazi su u pitanju. I opet je pitanje veliko, hoće li to biti prikazano u bilo kom izveštaju o finansiranju kampanje, i to nas dovodi do velikog pitanja gde nije napravljen nikakav zakonski pomak, a to je takozvano finansiranje od strane trećih lica. Sama činjenica da li će neko da zloupotrebi službeno vozilo zarad, što donosi uštedu od nekoliko stotina evra, ne može se ni po čemu meriti spram drugih vidova promocije koje se obezbeđuje kroz takve navodno redovne aktivnosti javnih funkcionera. Ili sa pitanjem da li su se na tom skupu pojavili u radno vreme ljudi zaposleni u javnom sektoru, da li su neki resursi iz javnog sektora korišćeni, to je svakako mnogo značajnije pitanje, a kaže, sama funkcionerska kampanja donosi značajno medijsko prisustvo koje praktično partiju uštedi mnogo više novca nego što će uštediti time što nije koristila partijsko vozilo za odlazak do Požarevca ili do Vranja ili bilo gde. Zahvaljujemo novinarki Svetlani Lukić što je o zoniranju ustupila emisiju Sve naše vaše Radija Peščanik, čiji je autor. Govorili su Nemanja Nenadić i Zlatko Minić, predstavnici Transparentnost Srbija. Ozoniranje. Slušali ste emisiju Ozoniranje, koja se realizuje u okviru projekta Zajednički glas za slobodu medija. Ovaj projekat sprovodi 10 lokalnih nezavisnih medija Moravičkog i Zlatiborskog okruga uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Informacije i izneti stavovi nužno ne izražavaju stavove donatora i isključiva su odgovornost autora.